hari umuntu yampamagaye kare ari mu kindi gihugu arambaza ati pastor ibintu birahi wanyu ko bikomeye hari abo tubona ngo ni bambeba y'inzungu hari abo tubona ngo ni bagafaranga Bishop Gafaranga hari abo tubona ngo ni Reverend Korode hari abo tubona ngo ni ba Papa Bitangaza hari abo tubona ngo ni ba Yongwe hari abo tubona noneho ubungubu ngo ni Sarongo buhagezweho Sarongo ya ibi ni ibihe vya nyuma ni ibihe vya nyuma ariko bidashobora gutuma umuntu asubira inyuma. Izo ni imvugo z'ubumayibobo ni imvugo z'abantu batarezwe. Ntabwo twari dukwiye kujya ku mashosho media tuvuga ubusa, twari tugiye kujya kuri shosho media tuvuga ijambo ry'Imana. Babuze ahandi hantu bakinira kuko ibibuga byose birafunze, baraza gukinira kuri shosho media, baraza gukinira ku bantu b'Imana, ariko siko vyagombye kumera batagaragaye. Mugiye kuzabona ivyabo Imana ibashira kubirongo. Kandi reka mbabwire, uretse mwebwe mutubaza ibingibi muratuzi, n'amabi bamwe babamwe murayazi, n'amarikodi amwe murayafite, ahubwo nuko namwe muzi akazi murimwo mutagomba gushira abantu hanze. Abirirwa babarambikaho ibiganza babasengera babiba bagira gute, ni mwebwe mutuma bamwe na bamwe biba abantu. Na n'iyi saha rero mugiye kubona abandi ba pastor mwari muzi ko ari bihanganye bakubitwa hasi kuko bamwe bakoresha n'imbaraga z'imyuka mibi. Mugiye kuzabona impfu zitunguranye, namwe rero ni mudakizwa ngo mushire amabanga ya Satani hanze, mugiye kuzabona abanyamakuru benshi bapfa. Pasi iyo mvuga Imana kwitabara, iyo mvuga ko Imana irengera, ndi umugabo wo guhamya ko Imana itabara. Iyo mbona abantu basuzuguje Imana yanjye, iyo mbona abantu batesheje agaciro Imana yanjye, iyo mbona abantu bavuga ngo Imana iravuze itavuze, iyo mbona abantu bese ikorokera mu Mana, iyo ndeba abantu barimo batesha agaciro Imana, hari ahantu Imana yatuvanye, hari ahantu Imana itugejeje, mba ndababara cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka ntagire rero mbasuhuza cyane mwese abadukurikiyeho muri hose mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Duhere kwa adukurikiye bari mu Rwanda mu mpande enye zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, ndetse n'abari mu bindi bihugu bidukikije cyangwa se n'abari mu Bwotamasimbi bari Burayi n'ahandi muri Amerika, Australia, Asia ndetse n'abari ku zindi mpande zose zigiye zitandukanye badukurikiye aka kanya. Rero kanishimire cyane kuba turi kumwe namwe. Ndi yare Pastor Kwizera uyu munsi ne mugiye kubana. Reka mikaze abantu bagiye kudukurikira bari ku Mpanuro TV, harabari kuri Blessing Miracle TV, ngire ngo naho ngaho tugiye kubana uyu munsi. Ndishimye cyane kandi ndanezerewe kuba ngiye kongera kubana na Pastor Shimiye, ngire ngo ni profete no mu pastor akaba n'umuhanuzi. Ibyo ni ibintu abantu benshi cyane bamuziho, ntabwo ari ibya nonaha, ni ibya kera afite igihe yahamagara ndetse nuko yahamagawe. Ibyo ni ibintu byihariye cyane, ushobora kusura televiziyo ye ya Blessing Miracle ukabasha kumenya byinshi cyane cyane. Reka nishimire Pastor ko twongeye kubana uyu munsi. Urakoze. Nkubwire ngo wambaye neza cyane mbere ko urakoze, ndabishimiye. Kigaragara cyo Madame rwose reka nawe mushimire kuko ibyo ari byose sukugira isoko. Aba yabigizemo uruhare. Abagizemo hari nashimirwe aho ari kwita ku barwayi hariya CHB. CHB. Imana mu mugisha. Ko rega mbere ko tunatangira tunaganira. Urugo rwanyu ruri blessed, usije ko ufite Blessing Miracle, ariko urugo rwanyu ruri blessed. Ya ndashima Imana ko ufite urundi mu bagabo bafite urugo rwiza. Ndi mu bagabo bafite urugo rwiza. Yego. Kandi
numva ari agaciro kuri jye gakomeye ninkubwira ngo gakomeye nimba bwira ibi ngibi kandi mwibuke ko Pastor Nshimiye ni umwe mu bagabo banyuze mu bintu bikomeye cyane ngire ngo ubuhamya bwe ababunyoteye batabukurikiye muzajya mugenda mubukurikira cyangwa se tuzafata igihe twongere tubugaruke gusa uyu munsi si cyo namutumiriye aka kanya ngire ngo ariko nako kanyuremo ndi wa mugabo wapfushije umugore n'umwana nikorera imisaraba ibiri uyu munsi rero nubwo utavuze ngo sibyo turi buganire ariko nabyo babimenye ibe izabe seri ya kangahe tuzabigarukaho cyane Pastor ngire ngo nihariye umwanya munini cyane mbere yuko dukomeza ndagira ngo ufate uyu mwanya ubanze usuriza abantu badukurikiye maze unabatureho umugisha abantu bose bakurikiye Blessing Miracle abakurikiye Impanuro TV by'umwihariko babona uyu mugisha ko bagiye kureka kino kiganiro kandi nibyo tuvuga hanga byose bize ko biri mu ruhande rw'Imana. Icyambere nubasha abantu bose badukurikiye yego baba ari abakuze baba ari abadukuriye abaturusha imyaka turabizi dukurikirwa n'abantu benshi turabubashe duciye bugufi kuko mwatuboneye izuba Imana ibaha umugisha namwe turabasuhuje abo turuta nabo turabasuhuje namwe duciye bugufi Imana ikomeze ibaha umugisha abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Imana ibaha umugisha abari hanze abadiaspora ndabaturiraho umugisha buriya ni abantu nkunda cyane badufasha mu murimo w'Imana Imana ikomeze ibaha umugisha ntimuzakomeza gucika intege turabashimiye uruhare rwanyu hari ababavangira ariko ndatekereza ko udakwiye kwita ku bantu bakuvangira ahubwo giye nka prophet sindi pasteur gusa ndi prophet ndi umuhanuzi nkwatuyeho umugisha mu bintu utazambonana ntabwo uzambonana babandi uhamagara bagahita bakubwira ngo mbere yuko nkusengera urabanza utanga $200 $200 500 ibyo yewe ntabwo mbibamwo n'utundi duce turengaho ibyo ntabwo yewe mbibamwo icyo akora barahara bagukomerekeje ariko mu bagukomerekeje yewe Pastor Nshimiye ntabwo ndimwo icyo akora nsabiye mu izina ry'abashumba bose cyangwa ry'abahanuzi bose wahuye nabo ndabasabiye imbabazi ku Mana ihoraho kandi nawe ubababarire Bibiliya iravuga ngo ivyakera ntimuvyibuke kandi vyashize mwe kuvyitaho ab'intara ya 6 Imana ibaha umugisha bashyira imbere y'Imana badukurikiye bose rero kugira ngo dutangire kino kiganiro turi mu mwuka w'Imana. Mana turagushimiye dalabo skifole elehile blai chaimonde wasklibe edevlai ndagushimiye kuko de peskifo onihere blai doni eskide uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Mwami Yesu urabizi ko muri iyi minsi hari ibintu birangaje abantu bawe ariko twirukanye umwuka wose w'abadayimoni warangaza abantu bawe warangaza ubwoko bwawe tugiye kuganira iki kiganiro cy'ijambo ryawe ntabwo turi bujye inyuma y'ijambo ryawe ahubwo turacyari mu ijambo ryawe nyemerera uduhana umugisha jewe ngiye kuvuga ijambo ntabari ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro ndetse n'umugaragu wawe Pasi komeze de beski fole elehira bra kumusiga amavuta yo kugira ngo mwami agireho ubuntu bwawe kandi uko akunda gutabara benshi bababaye akagera kurashakisha ikintu cyatuma abababaye bongera kwishima mwami iyi mirimo uzayimugororere aba bantu bo mu cyarageraho bimugoye kugira ngo arebe ko hari umunyarwanda yaruhuka kugira ngo arebe ko hari umuntu wabaye yakwishima ndamwaturaho umugisha mu izina rya Kristo Yesu amen akira umugisha mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu namwe muhabwa umugisha kuko nimwe mutuma batabarwa iyo mubarebye ugabasengera cyangwa se ugafata ku butuzi Imana yaguhaye ugasangira nabo ni ikintu gikomeye cyane. Pasi tukumba no gushimira abantu bafasha abandi nagiye mbona ibiganiro byinshi wagiye ukora mbona hari abantu bagifite umutima wo gufasha nukuri bakomeze bafashe kandi gufasha bizana umugisha ukuboko gutanga guhabwa umugisha kurusha kwakira reka tubashimire cyane bose rero Pastor uyu munsi turaza kuganira byinshi cyane ntabwo twabura n'umushumba ngo duhure nanone umushumba akaba ari n'umuhanuzi
ngo tugere tumvise ibyo bintu bibiri. Hari ubutumwa, hari n'ubuhanuzi tugomba kwakira uyu munsi. Cyane uyu munsi yenda ntabwo ndi bukubaze byinshi cyane, ubwo umwanya muri ndaza kuguharira kugira ngo dufate umwanya wo kuganira. Uyu munsi nakunze kubigarukaho cyane. Hari bisa nk'igikuba cyacitse mu bakristo n'abandi bakurikira ibijyanye n'iyobokamana. Ushobora kuba utari umukristo wari ukurikira iby'iyobokamana mu matorero ya gikristo, bagiye bakomeretswa cyane n'imirimo itandukanye y'abapasiteri. Harimo ibikorwa bigiye bitandukanye. Misi yashize nambwiye ati pasi wagiye hariya hantu ntabwo ntibigarukeho. Hari abandi mbona ejo nabonye ikiganiro ngo pasiteri umwe uri mu vugabutumwa ngo yamutwariye umugore, ngo umugore yatwaye umugore mugenzi we, ngo aramumwangisha, ngo na n'ubu mu gitanda ngo ntabwo ibintu byifashe neza. Ibyo ni ibiganiro nabonye. Abantu basa nkaho batereye icyizere abashumba, abantu basa nkaho batereye icyizere abashumba bavata abapasiteri bari bamwe na bamwe, si bose ariko bamwe na bamwe bameze nk'abatazi icyo bashaka, bameze nk'abatazi urugendo barimo. Uyu munsi abantu benshi bacitse intege kubera icyo kintu. Harimo n'abatakaje icyizere binasubira n'inyuma cyane biturutse kuri icyo kintu. Ariko uyu munsi umuntu unyotewe iby'ijuru akaba ari kubibura, ahubwo akaba ari kubona ibimusubiza hasi. Abo bantu bacitse intege muri iki gihe, pastor nashaka ko tuza kubigarukaho cyane. Iyi nkundura yo uyivugaho iki? Kuba umupasiteri yahaguruka akajya gusura umupfumu, kuba umupasiteri yajyara akavuga ngo umugore wanjye mu gitara ntibyifashe neza kubera umuvugabutumwa waje kunsenyera, kuba yaza akavangurira ngo umupasiteri mugenzi wanjye yanteye gapapu, kuba umwe yaza ngo umupasiteri ngo yakubise umugore ngo mukuramo ijisha mu kubita mukurishamo inda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi ibi bintu birimo iki? Abantu nakwiye kubyigiraho iki? Niya mperuka twegereje, niya byahishuwe dutangiye kubona, ibi byo birimo iki? Urabivugaho iki? Ubundi ukomeze unatuganiriza n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo abantu basobanukirwe. Umbajije ibintu byinshi kandi biri mu buryo bwinshi nanone, ariko cyane cyane ahantu ugarutse ku bakozi b'Imana. Bibiliya iravuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bakeya. Ibi bintu byose bigaragaye, ingeso z'abantu zigaragaye muri iyi minsi ya Covid. Bisobanura ko iyi minsi ya Covid abantu yatumye bandura ingeso batari bamenyereye. Ikintu cya mbere uvuze ku bakozi b'Imana bagiye bahemukira abandi, ugasanga bagiye bahura n'ibibazo bikomeye. Abakristo babuze icyo bafata n'icyo bareka. Hari umuntu yampamagaye kare ari mu kindi gihugu arambaza ati pastor, ibintu birahi iwanyu ko bikomeye. Hari abo tubona ngo ni bambe bayinzungu, hari abo tubona ngo ni bagafaranga, Bishop Gafaranga, hari abo tubona ngo ni Reverend Korode, hari abo tubona ngo ni ba Papa Bitangaza, hari abo tubona ngo ni ba Yongwe, hari abo tubona noneho ubungubu ngo ni Sarongo, buhagezweho Sarongo. Ibi ni ibihe vya nyuma, ni ibihe vya nyuma ariko bidashobora gutuma umuntu asubira inyuma. Niba umuntu kera ingeso ze zitaragaragara kuko yabaga ari ku ruhimbi, uyu mwanya atari ku ruhimbi ingeso ze ziri kugaragara. Ndabizi uyu mwanya hari abantu bakomeretse bafite ibikomere kandi batewe n'abakozi b'Imana. Hari abo bagiye bakira ubuhanuzi bukomeye bababwira ngo umugore washatse ntabwo ari we. Ivyo mwagiye muhura navyo nkamwe mugenda cyane. Jewe muri iyi minsi turi muri Covid ntabwo tugenda cyane. Umugore washatse ntabwo ari we, undi yarahanuriwe umugabo washatse ntabwo ari we. Ariko ndashaka ntange humure ko nta Mana itandukanya abantu. Imana ni umuvyeyi, Imana irubaka. Ikindi cya kabiri, Imana iragoragoza. Igoragoza iki? Imana iyo wananiranye iraguhendahenda kuko yitwa umuvyeyi. Rero iyo iri mu ihendahenda abantu ugasanga undaraje asenya ibindi bintu Imana iri kubaka, ubwo ntabwo ari ubumana. Rero turahanganye, tumeze nk'abantu bahanganye. Abakozi b'Imana bari guhanganira muri social media, ariko ntabwo cyari igihe cyo kuba twahangana. Kandi hari ikintu kimbabaza kimwe na kimwe pasi, abantu bibagiwe ahantu Imana yabavanye. Bamwe na bamwe ndabazi ahantu Imana yatuvanye hari habi cyane.
ahubwo twagombye guha agaciro Imana kuko yatuvanye kure, ariko uyu mwanya twabaye ikintu kimeze nk'ikivunge. Sinshobora kumva ukuntu umuntu yari umuhanuzi ari mu kiganiro na shehe n'ibindi, ugasanga yagiye kugira ngo ase na shehe, yambaye ingofero y'abashehe, yambaye ikanzu y'abashehe, kandi ari profete, ari umushumba. Sinshobora kubyumva. Sinshobora kumva ukuntu umuntu yicaranye n'umupfumu bari guterana amagambo baseka babigize urwenya. Ibyo ntabwo nshobora kubyumva. Ahubwo ni ya minsi ya nyuma y'ubuhenebere dukwiye kubwira abantu basenga, bakomeze basenge, benyegeze igicaniro, kuko igicaniro mu bantu, mu bashumba, mu bahanuzi cyarazimye. Uraheza kunyandikira atari ko se wewe ko numva uri gusenya bagenzi bawe. Ntabwo ndi gusenya bagenzi banjye. Abashumba barahari, abahanuzi barahari, abavugira Imana barahari, ariko dufite n'abandi bantu bavuye ku rufatiro rwa Kristo. Ugasanga umushumba ahanganiye n'umupagani ku ndaya, ugasanga umuhanuzi ahanganiye n'umupagani ku ndaya. Ni ibiki? Ni iminsi ya nyuma tugezeho. Ariko nasomye ijambo ryiza rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Nshuti zanjye rero, mwege mudukurikiranye, mukurikiye Blessing Miracle, mukurikiye Impanuro TV, nashaka kubabwira ngo ntihagire ikintu na kimwe kibarangaza. Uhereye ku bwa Yohana Umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwari zibugishamwo imbaraga. Mu gihe nk'iki turimwo cyaho amahanga barimwe batubwira ngo mu Rwanda nta buvyutse bugihari, abari intwari basubiye hasi, ahubwo nibwo abasenga dukwiye gusenga, nibwo abinginga Imana dukwiye kwinginga, nibwo dukwiye nanone gutekereza ahantu Imana yatuvanye, tukongera tukagaruka ku rufatiro, tukava mu bintu byo guhangana, ahubwo tukegera Umwami Yesu. Ibyo byose rero pastor, twavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ese koko ibi nibyo bimenyetso byonyine, cyangwa hari ibindi bintu abantu bagitegereje kubona kugira ngo bone koko bemere ko ari iminsi ya nyuma? Kuko ashobora kuba ati ibi ngibi na kera byahozeho, ntabwo ari bya kano kanya. Ese ubundi hakwiye gukorwa iki kugira ngo abantu batata umurongo barimo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze urugendo rujya mu ijuru? Kuva nakizwa nahuye n'abapasitoro benshi, abandeze, ndashimira abandeze, guhera muri ADPR kugeza n'ahandi hantu rwose muri Bethsaida. Ndashimira abashumba bagiye bandera kugeza na n'iyi saha. Ndacyari umwana wo kuregwa, kandi ntabwo nzigera na rimwe mbaho mu buzima budakenewe kuregwa ndabikunda, na n'iyi saha mfite abavyeyi bandera, urumva. Ariko guhera icyo gihe twagiye twumva ubutumwa buvuga ngo Yesu araje, rimwe na rimwe bakatwereka n'ibimenyetso bigaragaza ko Yesu aje. Ariko hashize imyaka 2021 abantu bumva ubutumwa ko Yesu aje. Hari n'abahanuye barinze bapfa batarabona kuza kwa Yesu, n'abandi tuzapfa wenda Yesu ataraza. Ariko na n'iyi saha tuvugana Yesu yaza, kuko yaravuze ngo azaza nk'umujura. Buri umujura ntateguza. Umujura iyo aje iwawe ntakomanga, kuko agukomangiye wamenya ikiguteye, ushiduka yakugezeho rero mu nzu. Rero Yesu naza ntabwo azateguza, ahubwo azaza nk'umujura. Ibimenyetso rero bigaragaza ko Yesu agiye kuza byatangiye kugaragara. Icyambere, baravuze ngo hazaba intambara twarazibonye. Ishanga rizatera irindi shanga, ibihugu biraterana. Urabona na Amerika iri kumvikana n'ibindi bihugu, bikanga intambara. Umugore n'umugabo, umugore ku mugore bazaryamana,
aba bararyamanye, ibyo mwarabibonye. Umubyeyi azica umwana we cyangwa umwana azica umubyeyi, ibyo byose ni ibintu byagiye bisohora. Mbese ni ibintu byinshi Bibiliya ivuga byagiye bisohora. Izi ndwara z'ibyorezo, ibyo ni ibintu Bibiliya yagiye ivuga, hazabaho indwara z'ibyorezo, ibyo zarabaye. Mbese nta kindi kintu dutegereje, ahubwo dutegereje ko Yesu ashira ibirenge kuri ubu butaka, tukabona koko yaje, kandi naza nanone ntazateguza. Hari abantu nagiye numva ibintu byo ku Gisenyi ngo wasanga Yesu agiye kuza. Ntabwo Yesu azazira mu kirunga ntabwo Yesu azazira mu kirunga, ahubwo njya ntangazwa n'ukuntu abahanuzi muri iyi minsi bamwe baracecetse, ko batavuze ko ikirunga kigiye kuruka, ibyo ko batabivuze, ko twumvise kitwituyeho. Ahubwo hari ibintu byinshi birangaje abantu, kandi nyamara nanjye nk'umushumba reka mbabwire ngo abantu mube maso, kuko ntabwo tuzi munsi n'isaha Yesu azazira. Azaza, ariko azaza nk'umujura. Niko Bibiliya ivuga. Kandi reka nkubwire ikindi, azaza bakize bakize, azaza bakenye, azaza barara hanze baharara, azaza bubaka, azaza bavyara, azaza barongora batarongora, azaza barongogwa. Nanone hari n'abandi bantu Yesu azaza bafite amasezerano ko bazarongogwa, bazarinda asange batararongogwa. Ikindi, hari abantu bajya uyu mwanya dufite abantu bacumujwe n'amasezerano. Imana yabwiye ngo ubukwe, ibwira abandi ubukwe. Hari abantu Yesu azarinda aza, cyangwa bazarinda basaza batarongowe, batanarongoye. Abo bantu barahari. Hari n'abandi bantu bahari batazigera bakira pasi, bazahora mu bukene mpaka mirere na mirere. Hari n'abandi noneho bazava hasi bakazamuka. Ibyo ndavyemera. Birakomeye cyane, ntabwo byoroshye, ariko yenda ndaza gufata undi mwanya. Ariko akantu gato narifitiye amatsiko nagira ngo mbaze, ese mu by'ukuri koko ibihari binavugwa uyu munsi YouTube, aya channels, abavuga butumwa kunze kunyuzaho ubuhanuzi ngo turasengera abantu, ngo turakora ibitangaza, ngo duhamagare ngo tugusengere uhita ubona umugabo akakanya, ngo tuguhamagara uhita ubona akakaza akakanya, ngo ibi bintu abantu bakomeje kumva bagasa nk'ari byo bagiye bakurikiye 99% ndamya ko abantu babigiye babikurikiye nta na kimwe bigeze babona. Niba mbeshye iyo mibare hazagira uzanyomoze nabatangiye, icyo gihe nzaba nsinzwe. Ariko benshi bahamya ko ari byo bisenye ivuga butumwa mu Rwanda, ivuga ko ari byo bitumye abakristo benshi cyane bagwa, ivuga ko ari yo itumye abandi bantu benshi babona ukuri kwiba bihari, bakavuga ati ibi bintu burya twamye kera cyane tubeshywa. Ubundi niriye sano YouTube channels zifite mwisenyuka ndetse no gutamazwa no kugaragara ko bavuga butumwa bibinyoma abatubuzi bose. Channel nta ruhari ibifitemwo, aya channels nta ruhari abifitemwo, ahubwo aya channel byabaye vyiza. Aya channel yose avuze Imana, ubutumwa bukagera kure, abari kure bakatwumva. Ariko noneho ni hahandi aya channel bayakoresheje ivyo atarakwiye gukora. Ingeso z'abantu niho zagaragariye. Namwe abanyamakuru rimwe na rimwe nimwege mujya mutubaza n'akari murore, bigatuma tuvuga n'ibintu tutari dukwiye kuvuga. Ikintu nshatse kuvuga kimwe wenda gihatse ibindi bintu byose, ingeso z'abantu zari zaranze kugaragara zigaragarira ku macano, kubera abavuga butumwa benshi batari bazi aya macano, batari bazi kuvugira kuri kamera, batari bazi ibi bintu bya social media, baje bavuga ngo bagiye gutwika. Hari imvugo jewe ntajya murera ngo no gutwika, ntago birakwiye ko abapasiteri batwika. Nacyo yendo zo kukitubwira mu pasiteri muzima arangaza ngo ngiye gutwika, ngo yatwitse. Ivyo izo ni imvugo z'ubumayibobo ni imvugo z'abantu batigeze
bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Izo ngo yatwitse yagize gute ngo hari n'indi mvugo bakunda gukoresha ngo hahiye se n'umusozi watwitse abantu se abantu ko Satani ari we azatwika abantu, wewe ufite umuriro wo gutwika abantu. Izo ni imvugo z'ubumayibobo, ni imvugo z'abantu batarezwe. Ntabwo twari dukwiye kujya ku mashusho media tuvuga ubusa, twari tugiye kujya kuri social media tuvuga ijambo ry'Imana, kuko niyo misiyo dufite. Ibi bintu rero bitubuhanuzi warumbajije ubuhanuzi, kubera icyo abahanuzi bahanura bimwe ntibisohore. Dufite abantu bahanura kubera amarangamutima yabo, amarangamutima Imana yantumye n'amaco y'inda byongera itabatumye. Amaco y'inda babuze ahandi hantu bakinira, kuko ibibuga byose birafunze. Baraza gukinira kuri social media, baraza gukinira ku bantu b'Imana, ariko siko byagombye kumera. Ntabwo twagombye kuza gukinira ku bantu b'Imana. Ntabwo icari ikibuga abantu b'Imana bakiniramwo, ahubwo niwo murongo Imana yari idushiriyeho. nk'ubu insengero zikinze, niwo murongo Imana yari idushiriyeho kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza, abantu b'Imana baruhuke, abantu b'Imana bamenye ukuri, abantu b'Imana batabagwe, abantu b'Imana babona amahoro, abantu b'Imana babona ubuzima. Ariko niho abantu barimo bashaka kwibira abandi. Dufite abantu hari umuntu yampamagaye arambwira ati pastor, hari umuntu yambwiye ngo aransengera uko muhaye 1000, tindagishaka tindakibona, ati ndangije kukimuha pastor, ntabwo yigeze yongera kunyitaba, yahise mboroka. Pastor boninde ntabwo namuvuga, nivyo vya bindi vyanyu, nivyo vyanyu afite akantu yamenyekaniyeho. Buri muntu wese yamenyekaniye ku Gasiroga, ukumva ngo ntarongera kunyitaba. Uwo se n'umukozi w'Imana, kandi birirwa hano kuri social media. Uwo ni umujura, yarakwivye. Hari uwitwa John Ryange ejo bundi, hari uwo yavuze ngo yakanga amafaranga. Nawe uwo muntu pastor wamutubwiye koko? Oya, ntabwo jewe mbayeho kuvuga abantu. Ntabwo yantumye kuvuga abantu, yantumye kuvuga ijambo ry'Imana. Ahubwo umuntu nawe yabikora, yahemukiye abantu nk'abo, yarakwiye kugaruka kuri izi social media agasaba imbabazi, kuko niho babavana. Azabivuge narangiza yicira umuti. Warabamenye mujye mubavuga abantu bahumuke. Ababamenye batubuzi mujye mamenye abahumuke. Ntabwo twabavuga, ahubwo nawe yiyumve ko nawe ari guhemuka, atari mu murongo w'Imana. Ari mu pasiteri bakorera mu mujyi wa Kigali cyangwa ari mu bakorera mu ikindi kijye kimbabaza nukumva umuntu umuhamagara ushaka kuruhuka, ariko akabura ahantu aruhuke. Dufite abantu batewe inda n'abantu b'Imana. Dufite abantu batewe inda n'abantu b'Imana. Dufite n'abantu batewe inda n'abapfumu. Ibi bintu bibiri. Ugasanga umuntu uti ngewe nagiye gushaka umuti kugira ngo ngire amahoro. Umupfuma ntegeka kuryamana nawe, amaze kuryamana nanjye yanteye inda. Biriya bintu bajya bamamaza ngo by'abapfumu n'abapfumu n'abanyamabi. Dufite noneho abandi bantu bagiye mu tuntu tw'utwumba aho ngaho, bameze nk'abapfumu ariko atari abakozi b'Imana. Bafashe ibintu byabo by'abapfumu babihindura mu murima w'Imana. Abo ngabo nabo nibo birirwa batera amada hirya no hino. Reka nkubwire, turi mu kwezi kwa kangahe? Turi mu kwezi kwa gatandatu. Nukuri ko Imana yampamagaye, ntabwo bizasoza uyu mwaka abakozi b'Imana abangaba bose birirwa ku mashusho media n'ibiki batagaragaye. Mugiye kuzabona ivyabo Imana ibashira ku birongo. Kandi reka mbabwire, uretse mwebwe mutubazi ibingibi, muratuzi n'amabi bamwe babamwe murayazi, n'amarikodi amwe murayafite. Ahubwo nuko namwe muzi akazi murimwo mutagomba gushira abantu hanze. Ariko hari igihe namwe Imana izabagenderera ivya ayo mabi mubitse, ayo mabanga mubitse, kuko mubitse menshi mugera heshi. Ivyo bintu mupfundikiye, Imana ibasange namwe mubipfundure, aba bantu bamenye ukuri,
aba bantu bamenye bo abirirwa babarambikaho ibiganza babasengera babiba bagira gute, ni mwebwe mutuma bamwe na bamwe biba abantu kuko mubabikiye amabanga menshi. Abanyamakuru tubaye bafatanyacyaha. Mubaye bafatanyacyaha kuko mubabikiye amabanga menshi. Abasambana murabazi, abanywa inzoga murabazi, abisikoro murabazi, abirirwa nta kintu na kimwe mutazi. Ahubwo ndabona muzambara ikiziriko hamwe, muzazirikirwa hamwe kuko ni mwebwe mwahishe Satani. Reka nongere mbisubiremo, abanyamakuru mwahishe Satani, mwamuhishe mu makoti muramutwikira, mwanze gushira ikibi ahari. Ikibi mwaragihishe, namwe ubwanyu nimudahishura ikibi muzagaragara. Ngayo ngo ejo muzabona abashumba abo mwabona bari, narabivuze mu mwaka ushize, narabivuze mu kwezi kwa 12, ntabwo nongera narabivuze ko mugiye kubona impfu z'abantu bakomeye. Mwari muzi ko ari abakozi b'Imana. Uyu mwaka utangira narabivuze ngo hazapfa amazina y'abakozi b'Imana bakomeye, hazapfa ibihangange bikomeye, hazapfa abayobozi bakomeye. Ivyo narabivuze, sinongera kubisubiramo. Na n'iyi saha rero mugiye kubona abandi ba pastor mwari muzi ko ari ibihangange bakubitwa hasi kuko bamwe bakoresha n'imbaraga z'imyuka mibi bavanye iyo za Nigeria za mugiye kuzabona impfu zitunguranye. Namwe rero nimudakizwa ngo mushire amabanga ya Satani hanze, mugiye kuzabona abanyamakuru benshi bapfa. Ndahanuye nk'umusaza, dore mfite imyaka 40, nubwo mubona mfite agatoto, ndashaje. Ndahanuye mugiye kubona abanyamakuru bapfa kubera bahishe Satani, mugiye kubona abahanuzi bapfa kubera babesheye Imana. Abantu basigaye abashumba bageze ku rwego rwo kwibeshera ngo babeshera Imana, ngo barakize, ngo bafite amamodoka, ngo bambara amakoti ahenze. Kubera iki aho kuvuga ijambo ry'Imana uza kwikora ku mashati, ku makoti ngo nambaye ikoti henze, ngo suti y'intariyani? Ivyo se binezeza Imana? Ivyo se bivuze birafasha iki umuntu? Birafasha iki umuntu abaye urizabuzinganjwe? Birafasha umuntu, birafasha iki? Ureza kubwira umuntu ngo mfite imodoka, ngo ugasanga undi ngo nta na carte jaune ufite, ngo nta n'urusengero ufite. Ivyo birafasha iki umuntu ababaye? Birafasha iki umuntu agwaye umugongo? Birafasha iki umuntu agwaye umutwe? Birafasha iki umuntu agwaye cancer? Birafasha iki umuntu ari mu bitaro Faisal CHK? Birafasha iki umuntu ari muri gereza akeneye inkuru nziza, akeneye gutabagwa? Jewe mfite amamodoka, ndi umukire, uzakira. Ahubwo kuza kubwira abantu ko ufite amazu, kuza kubwira abantu ko ufite amamodoka, kuza kwerekana ko wambaye inkweto nziza, kuza kwerekana ko wambaye ishati nziza, ntacyo biri bumarire umuntu ubabaye, ntacyo biri bumarire umuntu yirukanywe ku kazi, ntacyo biri bumarire umuntu waburaye, ntacyo biri bumarire umuntu ushonje yabuze n'igikoma cyo gushira munsi y'imbavu. Nshuti yanjye, ntacyo kuza kuvuga iby'abapfumu, iby'abagize gutabananiwe, ntacyo biri bumarire umuntu ari Nyamasheke, ntacyo biri bumarire umuntu ari ku Gikongoro, ntacyo biri bumarire umuntu ari Ivyumba Irushaki, ntabyo biri bumarire umuntu ari Mayaga iyo ngiyo, ntacyo biri bumarire umuntu ari Burayi. Uyu mwanya yabuze icyangombwa, ntacyo biri bumare pasi. Dukwiye gusenga Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Pastor, buri wese afite uburyo kirunaka yagiye yinjira mu murimo w'Imana, afite uko yagiye hamagarwa, nawe ufite ukuntu uhamagarwa. Ese ubundi yenda ibingibi ahanini cyane bamwe bavuga ati hari abakijijwe mu kigare, hari abinjiye mu murimo w'Imana kubera ko babonaga abandi barimo babyinjiramo ariko atari umuhamagaro wabo. Hari n'abandi babyinjiyemo kubera ko uyu munsi hari ukuntu Imana yabahamagaye ndetse yabanyujije no mu bikomeye kugira ngo izabakoresha ibikomeye. Uyu munsi ibyo umuntu yanyuzemo mbere yuko akizwa, mbere yuko ahamagarwa ku murimo w'Imana kwitwa umushumba, byagakwiye ko bimufasha iki kugira ngo uyu munsi abashe gukomera ndetse no gukomeza abandi?
wambajije ibintu byinshi ariko ndatekereza ukuntu uri kuvuga usa n'uri bucya ku musozo. Twarahamagawe, tumaze guhamagagwa turanatoranywa. Niyo mpamvu Yesu yahamagaye abantu yahamagaye benshi arangije atoramwo 12. Amaze gutoranyamo 12, abandi bagira abigishwa abinginzi babaho ngaho bakora umurimo w'Imana. Bamwe bagiye banabizira, uhereye kuri ba Bartolomayo ugageza kuri ba Stefano bagiye bategwa amabuye, ba Yeremiya bagiye bakubitwa bakajya mu nzu z'amagereza. Ntabwo zari intumwa, ahubwo bumviye intumwa bakurikiza ivyo intumwa zagiye zivuga. Urakoze. Urambajije ngo kubera iki umuntu ashobora gukorera Imana afite ibibazo? Sikumbajije. Afite ibigeragezo. Umuntu ashobora guhamagagwa ukabona amazi imyaka myinshi yarahamagawe akorera Imana, ari umuhanuzi, ari umuvuga butumwa, kwishura inzu bigoye, kwambara bigoye, kurya ari pare hazari, umwana we kwiga ari ibibazo, kandi avugira Imana. Imana yacu ni boss. Papa ni boss. Yes. Reka mvugire ijambo ti papa ni boss. Papa ni boss. Uko umukoreye niko kwitura. Uko umuvuze niko nawe akuvuga neza. Nigeze mba mu buzima. Reka mvuge iki kintu Pasi. Niwe uncokoje. Nigeze mba mu buzima nkorera Imana. Nsenga ndumva mfitanye ubusabane n'Imana. Noneho ngera igihe numva Imana niyo napfa ariko yanyakira, ariko ndi mwanya nkumva ntiyanyakira n'ubukene n'amaganya n'ibibazo mfite. Umunsi umwe tugira ikibazo, tubura jyewe na madamu tugira ikibazo gikomeye, tubura amafaranga y'inzu. Twabaga mu nzu y'ibihumbi 70 mu Gatsiyata. Uyu muri kumwe cyangwa oya wa muhisi abandi bitabye Imana? Ubu turi uyu nguyu yaje ku ngoma ya Mesiya. Imana yaratuzamuriye ikiganza. Noneho uyu mudamu wanjye yarafite inda y'amezi 6. Badutumira mu masengesho hano ku Muhima ku mugabo bitaga Fire. Aragenda Pastor Fire. Aragenda akoresha ubutambaro bwanditseho ritura. Abantu murahita muvyumva. Aratubwira ngo aka gatambaro rakagura amafaranga 1000. Nguru udutambara 2. Urumva ndikeneye nguru udutambara, angurisha udutambara 2. Ntugura 2000. Cyari igihe ivyo 2000 navyo byari 2000 navyo kubibona cyari ikibazo. Ariko ndavuga ati kubw'imbaraga z'uyu mugabo avuganyira ijambo, reka nguru tudutambara. Aratubwira ngo tutwambare mu bitugu. Noneho Imana izagira imbere isanguri kuvuga, urebe inyuma usange wanditseho ritura. Aratubwira ngo mumara amasengesho y'iminsi 7 mudasiba, ku munsi wa 7 Imana izaritura ibibazo byanyu byose, izabisenya. Ubuze ikintu gikomeye, izabisenya. Ngurira madamu agatambaro, turava mu Gatsiyata n'amaguru, tugongera tugasubirayo n'amaguru, tukanaburara imwe na rimwe. Icyumweru ku munsi wa 6 ari umunsi wo gusoza, turagenda turasenga bisanzwe. Urumva dufite ikibazo cy'inzu ntiturishura. Ku munsi wo ku cyumweru twagomba kujya gusengera iwacu, ariko nimugoroba tukajya kuritura. Kuritura, urumva iryo jambo kuritura. Pasi nasoje ayo masengesho y'iminsi 7 n'agatambaro kanditseho ritura. Ahubwo nsanga ibyo narinze ko biri burituke vyandituye. Vyandituye. Ndagenda nsanga nyirinzu yasizeho ingufure. Hari umuntu yaramaze iminsi ampahiye, yazanye umufuka w'umuceri, yazanye gahunga, yazanye ibintu byose, inzu yuzuye ibiryo. Sanga naritutse, inzu bafunze. Ndeba madamu ndabwira ati rero ndabona utwite kandi urananiwe, bugiye iwanyu kugira ngo
ni imana nintabara nzagaruka nkufate. Nanjye arambaza ngo ugiye, ngiye ku musozi, hari umusozi hakurya ya Karoroma, imana nzava yintabaye. Yarambwiye ngo ntaho najya, navuye iwacu ibiryo bihari, arambwira ngo aho uri burare niho nzarara, uko icyo uzarya nicyo nzarya. Ndavuga ati okay, reka tuzamuka umusozi. Tuzamuka umusozi, turagenda ijoro rya mbere. Urumva ntacyo kwiyorosa dufite, afite inda y'amezi 6, ni ibibazo. Imana yaravuze, ndavugana n'abantu mwarimo mugeragezwa, ni muhumura, Imana iratabara. Imana yarantabaye. Ariko umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu nteranyije iteraniro, kuko jewe ndi umugabo. Imana yaramwe ngo niyo wajya mu giti abantu bahagusanga, abantu bakaza bagasenga, nkabahanurira, nkabwiriza. Noneho wa mukecuru yampahiye araza aje kundeba, asanga ntabwo mpari, abajije abaturanyi ati baramukingiye kera. Umusozi madamu aratwita inda y'amezi 6, nanjye inzara mu nda. Urumva inzu bayikinze, agatenge yambaye ntabwo kari buzatworose kuri uwo musozi. Ijoro rya mbere ryambereye inzira y'umusaraba. Ndasenga ngera igihe ndananirwa, kubera n'ubundi nari niriwe nsenga. Madamu ayagiye ajyama iruhande rw'ikibuye, nicyo aryamye munsi yacyo. Ariko iki kibuye ngiye kukiryamaho kugira ngo muryame hejuru ye, kirakonja. Ndakonja, mukozeho nsanga ari gutitira. Icya mbere ni inzara, icya kabiri ni imbeho. Aratwita inda y'amezi 6, kandi uko bukene uko bwije Imana iravuga ngo nzakugirira neza. Iryo joro nahanuriwe n'abahanuzi bagera muri 5, bambwira ngo Imana izangirira neza. Nareba madamu wanjye ahantu harimo atitirira, inzara yamukubise, inzara yamunogonoye, afite inda y'amezi 6. Nibutse 2,000 byanjye natanze ngura agatambaro kitwaho ritura, ahubwo ndarituka, ndababara cyane. Hari abantu bababariye mu masezerano, hari abantu bababaye Imana yaravuze, hari abantu bababaye bafite nza, hari abantu bababaye hari ikintu Imana yabavuzeho. Ariko uyu mwanya nashaka kugira ngo mbabwire ngo bihangane. Nyuma y'umubabaro hari Kanani, nyuma y'ubutayu hari uguhozwa amarira. Munsi wa mbere, munsi wa kabiri, nareba madamu nkabona agiye kumfiraho mu butayu. Ariko Dawudi yaravuze ngo ntarababazwa, de lepiski for the edebra, yaravuze ngo ntarababazwa, narayobaga. Aravuga ngo kubabazwa meniko tipe ya skidefo, kwangiriye umumaro kugira ngo nige amategeko uwandikishije. Ku munsi wa gatatu ntabwo nzibagirwa, umukecuru nasengeye yaragwaye urushwima, agiye guturika, inda ye igiye guturika, murambikaho ikiganza arakira. Arakira, aje kunyitura, asanga barankingiranye, abaza abaturanyi ati Imana yangiriye, yari umugatolika, Imana yangiriye. Baramubwira ati Imana yawe iyihe? Ati pastor, umukozi w'Imana ashimiye, ntabwo nari nakaba pastor. Ati yewe, ati nziye barayikinze, ati yabuze amafaranga y'ubwishu. Dufite abantu badutangira amakuru, yabuze amafaranga y'ubwishu, none asigaye bakururiye musozi. Yasize icyo yashize ibintu byose, azamuka umusozi. Umuntu w'umukecuru w'imyaka nka 60 hafi 70, arazamuka umusozi n'ikibando, sinzavyibagirwa. Amaze kuzamuka umusozi n'ikibando, ku munsi wa gatatu inzara yari yarashize, nari yakiriye. Madamu ari hariya munsi ya cya kibuye, ariho namutwikiririye, yarabuze ibiryo. Ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane, ku munsi wa gatatu Imana yavuganye nanjye ko igiye kuntabara. Ndavuga ati ni vya bindi n'ubundi na vyandituye, n'ubundi reka niyakire. Ku munsi wa kane, ariko ku munsi wa gatatu ngarutsaho, dusoje amasengesho ku musozi, naravuze ati reka mve hano ku musozi manuke hasi mu kabande ku mumama bitaga mama Fiona, namusaba amandazi nkashira umudamu wanjye ku musozi. Sinzavyibagirwa. Ndangije ampa amandazi ya 500, ndayazamura umusozi,
n'amazi n'icupa ry'amazi, sanga madamu ahantu aryamye munsi ya cya kibuye, sanze ahantu aryamye munsi ya cya kibuye, muhereza amandazi 2, muhereje irindazi rya 3 araruka, arangije kuruka arongera afatwa n'ibitotsi, inzara n'inda y'amezi 6. Pasi, iyo mvuga Imana kwitabara, iyo mvuga ko Imana irengera, ndi umugabo wo guhamya ko Imana itabara. Iyo mbona abantu basuzuguje Imana yanjye, iyo mbona abantu batesheje agaciro Imana yanjye, iyo mbona abantu bavuga ngo Imana iravuze itavuze, iyo mbona abantu bese ikorokera mu Mana, muri kintu navuga, iyo mbona abantu batesha agaciro Imana yampamagaye, numva ngize agahinda, numva ngize umubabaro. Reka nsoze. Pasi, ku isaha ya 8 z'amanywa nteranyije abantu bagera muri 200 ndi guhanura, nta muntu n'umwe yeretswe ko ndi mu butayu mpamaze iminsi 3. Nta muntu n'umwe yeretswe ko madamu wanjye ari muri ubwo butayu twahazanywe kubera n'ibibazo. Twaje guhungira ku musozi, twaje guhungira ku Mana, twarabuze ahantu duhungira. Iyo ndeba abantu barimo batesha agaciro Imana, hari ahantu Imana yatuvanye, hari ahantu Imana itugejeje, mba ndababara cyane. Umukecuru araza aravuga ngo murasenga iki, arubahuka abwira abantu 200, murasenga iki? Umwana wanjye amaze iminsi ari muri ubu butayu, yarabuze ahantu aba, yarabuze ahantu aryama, iteraniro ryose rirarira. Ndemera nkogwa n'isoni, ariko Imana irantabara, ntabwo nshobora gutesha Imana agaciro. Iyo mbona abantu basambana bagasambanira mu murimo w'Imana, iyo mbona abantu biba bakibira mu murimo w'Imana, iyo mbona abantu bese ikoroka bakesikorokera mu murimo w'Imana, iyo mbona abantu bica baroga bakavyitirira Imana, bintera umubabaro mwinshi. Nkurikije ahantu Imana yamvanye, ndagenda muri Aritisi, ntabwo iwacu nta muntu n'umwe yaguze n'igare, ndatuye mu gipangu, nubwo nkikodesha narubaka iyanjye, ariko nzi ko Imana izangirira neza nkubaka. Aho yamvanye ni habi cyane. Uyu mwanya iyo umuntu ambwiye ngo arashonje, numva ko ashonje, n'abafite 2 tukabigabana. Ariko uyu mwanya kugira ngo usengere umuntu Imana imutabare, umukuraho na 2 Imana yamuhaye, ukamubwira ngo genda ugurisha inkoko, genda ugurisha intama, unzanire n'igenda umuhanuzi mbone kugusengera. Ivyo bibabaza Imana. Ntabwo Imana ishobora kwihangana, ntabwo Imana ishobora guceceka, ntabwo Imana ishobora guceceka abantu barimo basebya umurimo w'Imana. Nta kintu Imana itakoreye Abanyarwanda, nta kintu Imana itakoreye abakozi b'Imana, ariko icyo muyituye ni ukujya kuvuga imbaraga z'umupfumu, ni ukujya kuvuga ko mufite amamodoka, ni ukujya kuvuga ko mufite amazu, ni ukujya kuvuga ko kandi hari abantu barira. Mwambuye 2,000, mwabwiye ngo nibagurisha inkoko, mwaturishije amatura atabasha no kuboneka. Pasi, nashaka kubwira ngo Imana irahari. Nubwo dufite abantu
bishe mu murimo w'Imana. Imana irahari, Imana imvana kuri uwo musozi nkozwe n'isoni, ariko irahamvana. Mana nkukuri ingofero, uri umuvyeyi, nzakuvuga ko uri umuvyeyi, nzakuvuga mu bakomeye n'aboroheje, nzakuvuga mpaka imvi zanjye zibaye uruyenzi. Ikintu nkwisabiye, ntize iminsi yo kubaho gusa, untize kurama, nicyo nkwisabiye, sinzagukoza isoni. Imana yamvanye kure. Iyo ngendera muri Toyota Ritisi ya miliyoni 8, shimiye sinshobora kuyicaramwo ngo nzatekereze indaya, naba ntahesheje agaciro Imana yanjye. Kunyumva pasi, ntabwo dukwiye kugira ngo agahimana iduhaye ko kugira ngo tuyivuge ngo tuyikoze isoni. Imana yamvanye kure, Imana irahamvana, ikoresheje wa mukecuru ansanze mu butayu. Imana iguha umugisha. Utumye mvuga ibintu byinshi, utumye mena amabanga. Byinshi birakenewe kugira ngo umuntu abashe kumva agomba gushingira. Nk'umushumba, nk'umuhanuzi, twumvishe byinshi cyane, ariko ntabwo tugenda utazisomeye ibyanditswe byera. Yego, ushaka umuntu tumwe nanjye sinagenda. Nawe ndabizi ntiwava hano. Kuko hari ikintu Imana yambwiye. Yarambwiye ngo nzarya mbumbuye Bibiliya. Uri ko nyumva iri sezerano? Uzarya ubumbuye Bibiliya. Nzarya mbumbuye Bibiliya. Nzambara mbumbuye Bibiliya. Nzakomera mbumbuye Bibiliya. Inzu nzayituramwo mbumbuye Bibiliya. Imodoka ngendamwo nuko nabumbuye Bibiliya. Ntabwo rero nareka kubumbura Bibiliya. Turasoma Yobu. Munyihanganire nsomira ijambo dusenge dusoze, kandi reka mbisabire mwirinde ibintu bibarangaza, ibintu muri kubona kuri social media ntibibarangaze ngo bibavane mu mwanya w'Imana. Imana irahari. Yobu ibice 5 dore ku murongo wa mbere haravuga ngo hamagara noneho hari uwagusubiza, uwo mubera watabaza ninde. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Hari igihe wahamagaye abantu banga kukwitaba, nanjye hari igihe nabahamagaye. Urumva kugira ngo nyuraho hantu hose nuko naragerageje ndahamagara, madamu arahamagara, nanjye ndahamagara, ariko hari abanyitavye. Narababwiye ngo bujya gusinziriza umuntu usanzwe usinziriye biroroha, ariko gukangura umuntu usanzwe usinziriye biragoye. Ariko gukangura umuntu usinziriye biroroha, ariko gukangura umuntu yisinzirije biragoye. Munyumve, guhamagara noneho kugira ngo umuntu akwitabe akakureba akanga kukwitaba birababaza. Ariko umva ijambo kuntu rivuze, riravuze ngo hamagara de boski foredra, noneho hari uwakumva. Nyuma yuko uhamagaye abantu bakanga kukwitaba, nyuma yuko uhamagaye abakomeye nabo muvukana bakanga kukwitaba, ndatangaza Imana nahamagaye ikanyumva, Imana nasenze ikanyumva, irambwiye ngo de lepiski de mo odia. Nyuma y'ibihe wanyuzemwo, nyuma y'ubutayu wanyuzemwo, Imana iravuze ngo hamagara. Twarayihamagaye iratwitaba, na n'iyi saha turacyayihamagara, kuko hari ibyo yadusezeranyije itaratubwira, itaranakora. Yadusezeranyije ibintu byinshi, bimwe ntabwo irakora, ariko ibyo yakoze turayishimiye. Umwe yarambwiye ngo pastor, ndashaka kugira ngo nsezere Imana, nyisezere. Ibyo nzabivugaho ubutaha. Ariko buriya nari ngiye mu yindi dimension. Ariko ijambo nashaka kugira ngo mvuge ni ijambo rivuga ngo hamagara. Hamagara noneho hari uwagusubiza, hari uwagutabara, hari uwakurengera. Nyuma yabo wahamagaye bakanga kukwitaba, Imana iguhaye umwanya wo kwihamagara ikakwitaba. Data ndagushimiye. Idoko pesikala
Adowenski beneflow. Ndagushimiye kuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Meniwe zero ole pia chukima ando. The wine mando oskide mi edifly. Waijai chkopi in the horn in my dakia skila. Ndagushimiye ko wumvise ijwi ry'abavyeyi baguhamagaye. Ndagushimiye ko wumvise ijwi ry'abamama n'abakobwa basore. Ndagushimiye kutwumvise uyu mwanya. Urakoze kutwumvise kandi natwe twiteguye kuzahora tuguhamagara iteka kandi natwe temereye kutwitaba mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Tuzagaruka tuvuga n'ibindi bintu byinshi bizaguhumuriza. God bless you. Imana igumugisha and God bless you too. And then ndishimye cyane ku bantu mwese mwabanye natwe, hari icyo wumvishemo. Ibyo ari byo byose ndizera ko hari icyo wumvishe manga kigiye gukubera urumuri ndetse n'indi ntambwe ugiye gutera mu misiri imbere. Iyi ni Impanuro TV ndetse ni Blessing Miracle TV. Aho hose ushobora gukurikira kino kiganiro. Inama ibitekerezo byawe ni ngombwa kandi ni ingenzi. Hari abantu benshi muri iyi minsi bacitse intege, ariko wicika intege kuko baguca intege sibo baguhamagaye. Kandi ngo nta kibuzi bisitaza kuza, ariko ikibizana kizabona ishyano. Rero reka dukomeze gukora ibyiza tudacogora. Ibyo ari byo byose ejo cyangwa ejo bundi hari ugutabarwa kuzaza kuri wowe. Kandi hari umuntu wavuze ibintu bikomeye ejo bundi ngo iyi modoka ikugonze ntabwo ugenda n'amaguru, ahubwo ni niza gukura ngo kugira ngo ikujyane. Rero aho wakomerekeye iyi modoka igusize utegereza nindi. No kuvuga ngo nujya kwa muganga, umuganga akakubaga nabi, hazaza undi muganga kugira ngo akuvure neza ukire. No kuvuga ngo niba ari umupasiteri cyangwa umuhanuzi wagukomerekeje akagutuburira, ntabwo uyu munsi wa none ugiye kubireka gukorera Imana cyangwa kumva ubuhanuzi cyangwa se kumva ijambo ry'Imana kuko wakomerekejwe n'abandi bakozi b'Imana, aho gukina abandi bakozi b'Imana kugira ngo ubashe komorwa ibyo bikomere watewe nabo kugira ngo ukire. Rero turabakunda cyane. Pastor Shimba Imana igumugisha. Reka ntangira nomero zanjye 078 078 41 35 15 yego. Izo nomero wazimpamagaraho cyangwa ukajya kuri Blessing Miracle TV. Urabona the best for a day. Imirimo y'Imana ihambaye cyane. Murakoze cyane nakagaruka kandi turabakunda cyane. Abari badukurikiye mwese muhabwe umugisha kandi mukomeze kugenda mutera imbere. Imana ibashyigikire mu byo mukora byose.